and we are happy the way it has come out. We've just noted some finishing issues that we want to fix as a ministry before we hand it over, so that we are handing over something of good standards and good quality to the people of Kirinyaga. We have a very good program from the ministry called Talanta Hela. Tunataka tuzunguke tutafute vipawa from our young men and women so that we can develop them. Nituwega stadium teno ikihudhiro ananake itukuja matingika mauru bara matari mega to nimeko me busy me active uka kwa hiyo no tushokirie ngatho muno kuri national government na tugakoragwo na exchange programs oko ni county ta ya Embu magoka guku makahurira kiharo giki oko ni Makiambu magoka guku makahurira kiria kiharo giki and who knows ona ile tumeitu mahota kuonera andu hau. Kiharo gya Kirigiti gikahingurwo ihinda-ini ria mweri umwe riria mwene kandarathi aratanywo gukorwo arikitie gwaka mitaro ya gute mai na guthondeka njira cia kugerwo maguru cia gutwikania kiharo. Mwandiki mukaru wa ministry ya mathako Jonathan Mweke na mubunge wa Kiambu Buru Mashwa ni macerete kiharo-ini kiu gya Kirigiti. Mweke oho augite waki wa kiharo gya Karatu mwena wa Gatundu ya muhuro ni ucokereirie. Hizi viwanja zote tutaamusha na kweli ziko ni mingi. Kuna zile ziko karibu kuisha kama hizi umeona vile tunafanya. In the next 1 or 2 months mtaona tumezindua hii kiwanja, wananchi wataanza kuchezea hapa. Kuna zile zingine ambazo contractor alileta shida akatoroka, tutatafuta contractor mwingine ndio tuendelee nazo tuzijenge tumalize. Umothe ni PSO gukite tondu ntukorotwo twina thina muno na kiwanja giki arondu makorotwo makiuria gikari kari. Gushene cia muthia cia betika iria inaanagio Football Made in Kajiado irathararire na gutirio thutha wa githagathago kiria kiraumirire kiharo-ini kia Nakel hindi ya betika cia semi-final gatakati ka Rift Valley Soccer Academy na Nkanas FC. Githagathago kiraumirire thutha wa athaki eri a kirabu kia Rift Valley Soccer Academy kuonio kadi ndune na ni guthaka uru undu uria uratumire athaki kuhura refari na ngucanio iyo na uguo kirabu kiu kirainukio nja wa betika. Na kuma kuwi haro-ini mwiroreri wa Inoro TV hau niho tugwikirira gaturumo mohoro maitu ma Inoro thaa 3. Tugocokeria ngatho cia mwanya ndero na ndumiriri iria twina cio ni nyingi muno makiria mundu uretwo areita Baby Top arauga turi na muheko muthenya umwe murimu wa malaria ni ukahuka kaimana nigetha ciana citu ikomage itari na neti. Na amwe angi aria marerorera mohoro ma Inoro thaa 3 ni Joshua wa Weru wa Kamago o ndumwe na mundu uretwo Munyi wa Ruraya. Caroline Muthoni arauga twirorera ari kuria Nyeri ari hamwe na Triza Terry kuma mwana wa Kasarani ngendo wa Njogu thengiu muno ni gutikira kunyitana na ithwe. Jack na kiarauga twetereire uthuthuria na kinyi ukinyaniri wa maria marahanika kuria Kilifi nigetha tumenye mwerekera uria tukuoya ta bururi mugututu mundu ugwitwo Jack tukamucokeria ngatho cia mwanya ni kunyitana na ithwe. Na mwiroreri wa Inoro TV hau niho tugutirihira mohoro maitu ngatho cia mwanya ni undu wa kunyitanira na ithwe. Tucemanie muthenya wa rucio ni njitagwo Gathoni wa Njihia. Gena utuko mwega ngatho cia mwanya ni kunyitana ithwe thiini wa mohoro na thiini wa taukiro tumegwetaga eri kando. Thengiu muno ni gwitikira kunyitanira ithwe. Tucemanie rucio thiini wa Ndurumeni njitagwo Muriki wa Mucoki tumwe hamwe na Wangari wa Macharia ari mumemerekia witu na ruthiomi o tauni na njira ya ciiko.